Rio Kethirori, Weru TV na Weru FM turi na ugwe uturo bukigaruka na gwita digital. Weru nituye tutongerete ruterero rwa mitandao. Download app ya Weru TV kana scan QR code DJ. Ukenerio dongi bo Weru TV na Weru FM dimune ya kumagita jonde. Weru digital ni kumwago junde juri nontugutikyo giga gukurukira. Scan QR code DJ utonye mwago ne jojwa Weru digital. Aramisi ya rojo maandamano jama nene ijabangiri kodidika county chionde mirongwena na mugwanja untuburia nande buketi ogwa monokere ya biashara. Maandamano jabangiri kodidika kenda kurikana nkuruki ya yudi 50 barabora girokere maandamano kuregana na finance bill ya mwaka ja 2024. Adrikari gukurukira rwangiro KAARIA munabo ni baritetero ari ankorani munene wa polisi Nairobi akiuga ateramukira baruga ya maandamano jaja na kumero bagikawira ne bagwikira mpene barabagokia winyangia ntukweje. Minister wa KAARIA Kipchumba Murkomen amonabo na weugite aramisi ni ntuko yangu gena biashara tawethire onde kuri na makundi jamwe jachumirete kuregana na maandamano jaja na bangi nabo bakijagwa tambaru. Twendamo na buku igwa kumakiregwe kethiro no kugwa tambaru maandamano jaja araniria na bautwe gukurukira SMS yetu irene 23578 kana mitandao yetu yokinyaniria utwe maoni jaku tugikuragia atire no kugwa tambaru maandamano jareja bangiri kudidika ntukwerujo no kugwa tambaru maandamano jareja bangiri kudidika ntukwerujo itanambere kwaraniria na bautwe kire namba yetu ya SMS 23578 kana kinyakire mitandao yonde yokinyaniria no retu etitanambere na Nteto cietu tukethira tukithoma maoni jaku iji ni mochi Nteto iria tukuduranirite ni akiri Nteto cia Weru uretaini mutujwa layer premium fortified sifted maize meal na layer premium all purpose fortified wheat flour kuma kire kampuni ya New Palea Millers. Layer premium nurturing the world. Nteto cia Weru. Koti ya rera kuritarendekithia kurungamia wa kibwa mirandi 3 Meru. Maandamano jaroji kuoneka kuregerwa ni atongeria mwanya Isiolo, Embu na Igembe. Akristo bamweru kugita maandamano bakienda intobia obya kanisa bichokwa. Na tugakuretera gichunje kia mbere kia rugonoro mwanya baurereko. Nteto cia Weru. Ni werigero bwakwa mutegeri wa Weru TV utuko bwako ni bwagirete gankugwati ogeni kiri Nteto cietu mbitagwa DORCAS wa KAARIA mwananiria wa mathithio ni Morin kirimi gatwamberie. Koti ya rera na miunda Meru kirigi karoni nenkanirite rendekithia kurungamia wa kiburia bwerigeretwe bwagaru ya Rice Meru kieni kia ndege na kinya golf course kiri rutere rumwero mwito joimenti. Agwati mbaru mwanya barera ni bethirite bakiregana na mite kugitwa nilikidhenji na gutwa thira nkuruki. Babu city inakuja Meru. Mimi pia najipanga. Kuwe na state house hapo Meru. Koti ya miunda na mantuzaria raja kaunti ya Meru nerongekete mirandi 3 irabangiri gwa kwa mwito ne joimenti. Ewe na thina na kurita mite iri 3 kenda tuika such a facility in Meru. Wakili Mugambi Manyara na Charles Mutuma Mbogori kirigambare ni bathingatetie rwangirwa gukaria mito Kenya Forest Services na kaunti ya Meru bakienda mirandi ejea wa kibwagaro ya Rice kieni kia ndege na kia gucethera golf irombarerea Mugambi thania ugutumboya etikiretie. Kuwe na state house hapo Meru. Kiumia kethiru mwandiki munene wa rwangirwa wa mito na inyereria ati kieni kiu kia ndege gigakwa na akiuga ati giatigerie kanini kujura na kwambiria gutumika mbere muthiejo mweri jo nyumene kuremwa kurika. On Thursday, God willing, we are landing the first plane in Meru. And I am requesting some of you to accompany me.
gukorokera ugambi bwa Justice Ogutumboya wirane bobwa PS Mugambi bukamba kurunga manini nyonto ugite myako yo ithatu ironge kwe monkarire igambare rekathikirwo ntariki 30 cia mweri Jojo. Mwitojo wetu jwa Meru monono thimenti jugatonywa kinya inchi imwe agwati mbaru bamirandi eze ibethirito bakeinyeri atekethura ire na uguni bonene kiria kariba kaunti ya Meru na bwaregani bayo na bo bariuga gitumi gikenene bakoregana na mirandi eze ni onto bwagwa kamwitone. Sisi tumeadhirika zamani, msitu ilikatwa zamani, even this town here ilikuwa msitu. Ile imebaki is a very fragile ecosystem. Don't try to destroy our forest. Amwena bo akenya bagetera kuona kethirwa thirikari ikathikira watho bo na kurongeka waki bwa mirandi eje ikirika nondo anyinge ire ogima bwa mwere ntukone ciarua iregete kwathikira uge bwa koti. Antonia, Weru TV, Mbeta Nele wa Kethenji. Mutongeri wa kiama kia ODM Weru Odinga na mukirite riboti ya kuma kiama ya gutetera yoto. Ije ni riboti iria kuonania mutaratara jwa kuria baria baringikite kiri maandamano. Weru na ugite maandamano jabati kugitikana thiri jatina muthukangia riboti ithraniri ni Ken Prince. Nyuma ya Kenya baingi kuringika nkoro bakigwata banja cia mwiri na bangi kathumba gutoturo bokiri maandamano na thirikari nitumirite kubaria na KAARIA Weru Odinga na ugite gukuti kuri wendi njire mwe kubacokeria nkatho no ntubo chamba bunene bokoroteria kiara mathina jamu Kenya. I can tell you, people have suffered. People were injured. People died. People died while we were singing. Some other regime, or maybe this one, might be able to just think of saying thank you to them because you cannot compensate life. It is just a matter of saying, recognizing that these people played a big role in the liberation of our country against oppression. Kire kiatho giki kire kithithikite muthenya jwa narua atongeria kathumba iboritia Kenya kurega gwikira siasa ntububu negitariria bakuandamana bethiro bari no kiri na kinyathiri. If we started counting all the wrongs that were done or whatever we witnessed or whatever has not gone right, or we can't even start this compensation. So I want to ask those who are trying to run around and stop this or say it has not been done well, if our own party leader has isn't up and said, well, let us do it. Let us join hands. Don't deny other people who are not demonstrating with you their freedoms also to do other things which they are doing. Let them also continue with their democratic right to either stay home or to go to work and do other things. Don't carry stones. Don't carry rungus. Don't carry knives. Kajo kiria tongeria baraba kureta mpathu gatigati gitu nako. Let it not be repeated in the history. Tafadhali for the leaders, and I'm happy somebody spoke about another leader who is inciting a community. Baba never incited one community against another. We want to request all leaders, let us be responsive kwa kila kitu ambacho tunafanya. Prince Ken, Weru TV. Maandamano jerigeri kudidika ntukweru jajari jako agitio baraba kwire kagita kama maandamano je 2024 mono Gen Z bagichumiria kuregana na finance bill ya 2024 indi Kenya gekinyite kugita maandamano magita kwa magita ni maandamano jatumite wagagia bubu ingebuga kujerwa antobato turo biashara cia thukanga makarika jaja jakioroteria athukangia muno na kinya guns muthenya jwagoro kinya mutongeri wa kema kia DCP Rigathi Gachagua na araugire kwena mbeche irekeretwe kumbithia guns kwaragania maandamano jaruju Raymond Mwenda na kwenja njankuruki na natuthuranirite riboti iji.
Finance bill ya mwaka 2024 ikomwire ngurutano katika youth muno ba Gen Z bara baiturite kuandamana kuma na biraba wane budget huko bainyelia. Ona kinya kithira Kenya baba ingi bareanite na mendekithia ya yari ki finance bill eu bunge nene ne mekilokirie onto bangenteri ya Kenya na banjiria kuandamana thiguru yonthe. Jesi Ruare tore aruare ere a finance bill era boinyelia. Manto ya Rorankuroki ara yuthi basindire borisi nya na unkumakire bunge nene rutere rumono bunge rukitiwa rwethetwe na into kathomba kwenyango bungene kiri kisangasa ki baba ingi batere oturobo na abangi na botiwa na ngurario. Nyumene Rais Ruto na ituririe na kureana na finance bill na kuwa atemekira kirore. Having reflected on the continuing conversation around the content of the finance bill 2024 and listening keenly to the people of Kenya who have said loudly that they want nothing to do with this finance bill 2024, I concede, and therefore I will not sign the 2024 finance bill. Atongoria bakanisa na baba KAARIA ibapauriria youth bakenda kuthukangia nthuru yo. Let's praise, understand, stay together with your father, talk and sort out the issues. Rĩu mĩaka kumeka uria mwaka 2024 ayuthi babangite kubalika na babo batere uturu kaita kamandamano yau ntuko ya rojo. Ura wari munini wa Rais Rigathi Gachagua na bauritia yuthi baituria kuandamana akiwa thirikari ni banganite utumira goons karai maramari kuthukangia maandamano jau. To appeal to the Gen Zs with a lot of humility and kindness to consider not going out to the streets. These are our children and grandchildren whom we need next year to help us liberate this country through the ballot. From the violence that has been planned by the state using police and goons, I have no doubt in my mind that lives will be lost. Na boakia mabalinda mwananchi ibaterete ndionga cia wita Kisii na Kiroka irira bati kwithia cie Juma kiumia ki basikitie mwanka tariki 3 mweri twetete bakiwa bakwenda kurwama na baba tere uturo boka itaka maandamano. That the Linda Mwananchi Kisii and Kiroka rallies scheduled for Friday, June 26, 2026 have been postponed to Friday, July 3rd, 2026. We will join other Kenyans of goodwill to stand in solidarity with the victims of the Gen Z protests of 2024 and their families. Akiaria Minister Okaria Onesmus Kipchumba Murkomen na baete mukana yuthi akiberora akawatikana neia kana machete kaita kama andamano akayokiriwe talia rito ra kiwatho. Any person on Thursday or any other day that will be in the streets with a machete, with a stone, with matchsticks to burn police station, to burn a court, with a sack and a bag to loot anyone's business will meet the full force of the law. Rais Ruto na bauritia Kenya kuthia tawatho na kuwa batete kilinto bitha kuthukangwa na kubamuka na atongoria barakuwa nibo bakuthuranira maandamano ja. Sisi wote tuheshimu sheria. Na vile waziri amesema, kama unaenda kwa maandamano unabeba mawe na sijui panga na marungu, wewe si mtu ya kuandamana, wewe tutakushughulikia. Raymond Mwenda, Nteto cia Weru. Mutageri rugono ru ni ruru kamatite story yetu iria tukethirwo tukiariria na ageni bakwa bare tayari barikitie gukinya studio cietu utuko Bwanarua aja studio turi na mutongeri bare baingi bungeni ya kaunti ya Meru uria kinya ni MCO Andia Kisima Patrick Mutuma na turi na wakili Brian Mwirigi
barabagutwa gwatia kwariria Nteto igi maandamano jare jambiririe mwakene 2024 nyuma ya mbeumbithe bajenzi guchumiria bakimeneria finance bill ya mwaka juu iria nyumene Rais William Ruto areganire nayo na maandamano jajara kiriria no indi miaka iri nyumene maandamano jeja nija kwirigirwa kugitika ntu kwerujo baria batere uturo bwao bakethirwa bakirikanwa membinki ambiria na ugwe majority thirikari maandamano ethikaira tu no mwankatu akenya bandamane nikenda maybe ibathikira no ntu maandamano jarujo betite ku commemorate kurikana baria bakwire na bagitetaire yoto byao bwaga bala tkanke mutageri bwaga Mutuma Patrick MC Oksima na majority linda county assembly Meru ambuga ibwaga no ntoko ya narua kenda twaria manto ya maandamano gira gerigite kuthitho mbi rojo na ambuga uo mburia kirathi kare etaira kenda maandamano ya tayaka kenda muguthikira antoba ambuge maandamano tekale bajathuki maandamano ya mega mbati maandamano ya ndamanui na njira ile batere thirikari no ithikire itera kuthikira bati maandamano ya ndamanui na njira ithikire batere itinjira mbie kwinyangia ekuragana ekuya batchaka ndamano njira batere thirikari no ithikire maybe wakili no mwanka Kenya bandamane kenda bathikirwa mbeumbithe babari batitigana na maandamano banenkera maybe thirikari kanya thire ku compensate kwenda kuthibirwa igwaga no ntobwa opportunities kudronde TV station. First of all, let me say that you have a very beautiful studio. Thank you. I haven't been here before. Secondly, kwa majina Mr. Brian Murigi and Bideronde wakili ya Jamiro, Bideronde Secretary General kwa wakili ya Jamiro and na resident wa Jamiro, and therefore ngukaribisha ategeri bonde ba Weru TV kenda tumba ku discuss the issues that are before us. Sorry kidogo Brian ndirwa mic yeku iri na kaitira ku kidogo no indi tugachokera no tukethira turi na time enough ekwariria ontubo bunde no indi mutegeri tugichokera kiri Nteto chietu na arua musafara jwa KAARIA ni jugu kinyite mirigene ya ntere chia bure na area kariba kuritana gwa mantu jakoni gufile return chiao na area bakwerekana ukeja kwethirwa utifa return chiaku mbere ya ntariki 30 cha mweri juju ukethirwa ukiringwa baini ya shilingi ngiri jiri kana kiri mwene biashara akethirwa kiringwa baini ya mbecha kinyankuruki riboti dhuranidine gakio mutegi Farwa rwangirwo kugitogoti KAARIA watanirete na Weru TV na Weru FM ibari ongete ntere chabori na nkinya kaunti Isiolo kenda kurutana mukari boromba kugitogoti na njire ya thimona morutani mange kathumba rwareni ontukwe muthia kiri road show ya ntuko ithano ratombete kwithira twatanirete na Kenya Revenue Authority tuthilunkete ndene Meru County Tharakanithi na Isiolo County na kwamba kwithira tukengera ntukwe rware na ntomirira tombete kwithira twenio ground name wake shumeria omba kwethira we file return chaku mbere mwisho mwerio kana mbere deadline na reu KAARIA ibombete kwethira bayeka mitaratara ya kuhakikisha mtu wonde na kuona kanya ko file ukilukira thimu yaku kwaraniria na ashuru na kinya koinya *222*5# kendo katiera no comply na mitaratara yekioni thirikari imetembelea wananchi wa Timau. Tumekuja kuwahimiza na kuwakumbusha kuhusu file returns. Tunawaelimisha kwamba wanaweza file returns kwa simu through *222*5# na pia tukopea na mbinu ya file return ya WhatsApp ambayo namba ni 0711099999. Ingia kwa WhatsApp yako na hiyo namba, kuna mrembo hapo anaitwa Ashuru, ukimwambia hi anakusaidia kurudisha return yako. Ande mu biashara wazo kwa Timau
Inko weru ni onto boa babare tete. Otaratara yo ya ke yara ikenda mtu wanzara kwa zirate failete. Ni ke yara afairi kenda tomba weta nambere na otaratara ya ke yara Irombe ndikiria karibatigire bagufen ke yara mbere ya tariki 30 cia mweri yo kengo kwebukana na kuringwa baini. Kuturwa mtoro tamba kwethera file return yoketi mwaku ya nzara file return keno kwethera ukiringwa penalty ona shekinya tariki 30 mwezi. Tunawakumbusha pia wa Kenya warudishe returns zao before 30th of June 2026, that is next week, ili tuweze kuepuka penalty ambayo mtu akikosa kufile return anapata penalty ya 2,000 kila mwaka. Kwa hivyo tunawahimiza kila mtu mwenye ako na kazi, aliye hana kazi, mwanabiashara, aliyeajiriwa, kila mtu ambaye ako na KRA pin, tunawahimiza warudishe returns zao kabla ya tarehe 30 mwezi wa 6. Kuruki na tushokeria mafans beto na barabo ndebo mbete kwethira baishu media ntere mwanya na kilo kito kwera tokea renge na kinya clients barabara yo mena uba kienda onto bokinya kere mwinge no bawatene na batwe Weru TV na Weru FM tukoma kwethira tukuthiria mwinge kuma gicigo mbunge kia Bore nkiripotera Nteto cia Weru nio kambitaga ki Mutegi Onyo to kuona kanyaga kunogoka no indi mutegeri ukomagaruka mutambone no tutugicokera tugakuretera rugono ruigi asara ya njogu na maruke nterire cia Igembe North miundene ya Karibanathu. This is quite a game. It'll be a free kick. Oh, what a goal! Ecstasy, euphoria, and emotion overflows. Ugima bubwega bwa mwiri ni utonga na nikyo jama uthukia center tukureterete mautungata mwanya ja ugima bwaku bwa mwiri. Turi na utungata bwa mirimo emenene na ya withire. Ni tugutungatira mirimo ya njira cia kuthiwa kwa bia kuria, yani gastrointestinal tract, ja ironda bia kiu, H. pylori na kinya kirungurira. Thina cha irongo bia mwiri joint pain na mpio, yani arthritis. Turi na kinya daktari wa mindindi kiri antorume na kinya ekuru. Ni tugutegera ugima bwa njira ya uciari, yani reproductive health, into bia kuthonga ngozi yaku, skin care product na kinya weight loss product. Turi kinya na mautungata ya pharmacy na laboratory yareto ejanaga kuringana na wendi bwaku. Ni turuguraga ntugu cia Jumatatu mwanka Njuma thaijiri cia rukiri. Mataro jatano kiri murimi URETERI Joy Max Animal Feeds kuma kwa Joy Millers Limited. Murimi menyera utheru bwa nguku ciaku na kiugo giacio kenda gukaria ugima bwacio. Nyi ndio ngacia ntu kiugone no tigira kuri na ndawa ya footbath murangone. Bwajaire tigira no kwa nguku ciaku bya kuria kuringana na ukuru bwacio. Athurana bya kuria bya tuchui bya nguku cia nkara na bya nguku cia kuthinja. Bwajathatu tigira nguku ciaku ni kona rojuro ruingi na rutheru. Bwajana rumira mubango jotaramijo anchachamo kenda kurigiria mirimo. Na boja tano raidhiria nguku ciaku cionthe kenda kuona bionaniria bya mirimo na mantu jangi kureo. Joy Max Feeds kuma kwa Joy Millers Limited, chaguo la mifugo. Broiler ya wiki 5 iko tayari kwenda soko. Huyo timu ndogo sana. Ndio wadogo wamepewa lishe bora. Nimekuwa na mlaumu kijana wangu nikifikiria ati labda anauza chakula. Umesema ati inaitwaje chakula? Ni Joy Max Animal Feed. Joy Max Animal Feed. Turudia ndo ni sawa. Joy Max
Max Animal Feed. African jungle. Mutamani yoka yothire utwita kembeche tina baita tiambi no ute kuchenjia mutwaja gairo bitego tutethia niki hai tokoraga ng'ombe ciako ichiraragire ngoko ciako itekorekia ngurachagona guchenga iguchenga aremi itwigetwa matata jenu na ikio tuburetere mutaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka augane nyina kyo wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins itwigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu birithetwo na technology ya kinande na itogotigera bire na quality na standard. Nice choice fits ni irio bia ndethia kumba kamboni ya Nice Mwea twena irio bia ndethia cionthe tabio dairy meal, maize jam, soy winner, pig finisher, chick mash, layers mash, kienyeji mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki note abo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobo kwa mwire nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kire ndethia ciaku. Irio bietu bire agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice choice animal feeds. Siri yaku gwe murimi. This July, get ready for stories that will make your heart race. From love and passion to secrets and lies that can ruin everything. Catch the sizzling episodes of Sins and Roses at 4 p.m, Domenica Monteiro at 5 p.m, Be My Sunshine at 6 p.m, and Avenida Brazil at 7 p.m, Central African Time. Only on Novelas Plus. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! We are turning up the heat on Star Times.
Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Looking for stylish, affordable, and durable furniture? Welcome to Wood City Furniture, where your dream furniture becomes a reality. Discover our best-selling modern sofas, king-size beds, luxurious mattresses, dining sets, TV stands, coffee tables, and elegant interior solutions, all crafted with quality and built to last. And the best part, Lipa Pole Pole is also accepted. Visit our showrooms in Gikumene, opposite Gikumene Primary School, or Kaga next to Kaga Girls. For more information, you can contact us on 0791 676 103 or 0724 877 447. Wood City Furniture, your dream, our creation. Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table. Bwega mutegeri wa Weru TV no ntubagwitana mbere kuthingatĩria nteto cietu na tugicokera kuri na kiuria kiu tukurite kethira nuko gwatambaru maandamano jereje bangiri kugitika ntukwerujo na mbere ya twaraniria na ageni betu kanthome maoni jama kai kuri na wokuga yes it is important for the healthy of our nation and democracy. Kuri no kuga memorial commemorations are not held in the street. Dennis Njage ariuga it is more of a political rally than a memorial one. Tukethro tukithoma maoni jaku nkuruki ore tugwitana mbere no inde mbere twita break wakili nukunenkanagira uge bwaku kethro no mwanka ambe umbithi baba bagite maandamano kenda bathikeru thirikari. Ambuge maandamano is one of the constitutional rights iracheja nike constitution and under article 37 na ikenda omba kuelewa maandamano no bateri gutegera the history behind maandamano na urajejire kwa ratified ki the constitution and with regards to what is happening tomorrow, I do not see any problem whatsoever with anto kananto baraba kwenda kumira bomba kuandamana. The constitution ne create safeguards kauga you should be unarmed, they should be peaceful. Now, where your right stops, another person's right ekwamberia. So therefore, we cannot tutumba kuuga maandamano igintu gikithuku, because that is the only safeguard, that is a safety valve that was left under the constitution in the event that the elected leaders that we have bareka kuwetekeria kana kuigwa mantu jara tukuga, then we have an alternative of voicing our grievances. And therefore, maandamano is a very critical component in democracy. Na ukona mtu akiambiria kurwa na maandamano, then number one, they want to be a dictator. Number two, they do not want accountability. And number three,
They want to do things their own way rather than doing according to what the people who elected them want them to do. So, and let me tell you, Rojo to Kumera, waraba kedro be mandamanone. We are in agreement that we will be carrying a flag, we'll be carrying a bottle of water. Na tokedro twena maua jakurika na the lives that were lost. And that is the essence ya mandamano jarujo. And also reminding the government that nontono korete kedra to the compensation. Let me tell you that compensation is a civil remedy. Lakini accountability is a question of justice. Now, the reason as to I'm saying this is that ndio that whatever that has been said that they are going to be compensated. But now the real question is, a government should be able to explain to the victims who did what, who killed this particular. I'll give an example. Rex Masai. We could inquest because there was it was not clear who killed him. And what has been happening in the courts is that there are evidences that are missing. All other data zichikuweka mtoro wetu Morangeri on the scene. But now, so that you can prove this beyond reasonable doubt, you have to match the bullet to the gun that discharged that bullet. Now, Ategera, I do not want to cast aspersions, but Ategera that Badiuga Batena bullet, the bullet exited. They cannot give kuna discrepancies in terms of the records. The guns. We cannot be able to even trace who was given what gun. Therefore, if you just compensate, have we dealt with the justice question? And that is what we want to remind the government that do not sweep off by giving 3 million. And then, and you see, the lives that were lost. These were very promising lives. We have Rex Masai, we have like Denzel Omondi, a student at JKUAT. We have Kina Albert Ojuang and many other people barabombete kokua because of police brutality, suffering in the hands of the people who should protect them. Therefore, the question is not whether you are going to compensate them or not. We want justice, and justice is to hold accountable every person or excessive force, because we could see these people are running around with a bottle of water, bucket, and a flag, surely. Majority, Brian aja wakili aliuga maandamano ikiyotokea mtu na ituethirite tukiona until gintu thaa 10 irio Minister of Interior aritire pressa auga ba receive iromba ria antu bakagita maandamano na indi na bakaraja bakurita mukana ati no mwanka urio kauna mawatho ajukirwe itagarira kiwatho ithirikari kathirikari maybe igutwirega tukaria lakini ikanenkera the same Kenya masharti ambuge DORCAS akiriuga maandamano ile chekera mtu kuandamana. I think mtu onde akaigwa tinganiri na rights na nabatere kuandamana na maandamano tayari thuki. But sometimes kila kudhuki maandamano yetu especially watu wa Kenya ndio tu conduct maandamano yetu. Na ambuge thirikari ina right chokaria anto chokaria property nenya chokaria andamanaji. But arakuretera thina muno na sometimes onire mwankarago support maandamano nyakatha mbona maandamano ja mega ikwithira kwi mturia nkorone we na wendi bwa na andamanite ena goodwill na tena sira tena anything but andamanite in a good way. But ukenda kwithira in Kenya sometimes ukira maandamano ja chochero ke ona siasa ku baraba tonyi tu gatonya siasa ba kwina guns kwina baraba yite kuya minto byantu karaba yite kuthukangia na resa ukita uketha ibathukire maandamano jara but uketha tukandamana batu gutena
science inge chigotonyera ana siasa batotonyera kote ngunzi gotoma ote wenyangia maandamano jera jabui but titwa kinyau onana ande for example oni mbuga tajara jandamano last time jara bandamanere ante bandamanere muno na tekaja thoki but nona ngunzi chiatonyera chiambire kuia chiambire kuthia manto mengi uketha nande batwe no ntomandano jaja gotoretera fainda thirikari ni kombo tuthikira aja gotoretera asara nkoroki taba masai bara bakwira anto very important society bari jago tete society je bandai batiba to abarusire maandamanone nkodi nande for example nya tugeta kuandamana rojo kairi anto akomera na bandamane kwe fainda tukona no kuthe jakana mano boga no tone fainda batuona guns na amba na iba tonyera atomba kurusi bantu bangi so no ntumandano ja tuwe tukongeni atukora turusai nkoroki na kwena process nyingi chiko thingatira kenda muntu na right chiawe no na kira batere kuvingatiko tugachokera na rwaria ru nkoroki tumenyeke thirwa no mwanka twandamane kana thirikari nikebati go maybe kwaria na Kenya bagatiga kwandamana lakini nontu kuma mwaka ja 2024 antu ibandamanire na o mwaka ukethwa kuri na commemoration thirikari ibangite ate kuona igitari onde o mwaka mweri Jumatatu bakiandamana gutino uturo bungi bugutewa ntugita na mbere na Nteto cietu baurire ntariki 17 cha Disemba mwaka ni 2020 na mwankira nande gutimukurio jwa kuoneka kwao Joseph Mithika, Charles Kalunge na Bernard Miriti bariane ndugu imwe ere muthia bonekanire kotini ya Maua na aria bari ni gamba na wakili Kirimi Mbogo uria augite ni bendaga kumuraga na kinya ukabere na ari akurathwa na kuonoka giku ina antwarume baba bo bathatu betire arwangirwo karia rukinyite na kenda kwanja ciao Kyoto. Mwandiki Nteto wetu Dennis Mugendi hari na gichunji kia mbere kia rugonoro mwanya baurireku. Ni miaka 3 ithiri na ititi kujura mugwanja nyume ya kuwatu taekwa akariba 3 kuma wandini ya kanuni gicione kya ubunge kia Igembe South. Na boni Joseph Mithika Giteme uria aijikene ta Jose nkuwawe Charles Karunge na Bernard Miriti bonde bari antu banja imwe. Ntore ni athimba nja kwa Jose kieba igi kinene kiujulite mwekuru wawe Purity na bangi bakirikana endo bao na jamwe jara ya kurikano ne ati Jose ntuku inka imbere ya bate kwa mweri na yujwa December 2020 none kanite kotini ya Maua Igambene wakiri Peter Kirimbogo amuthitangite na nditango ya kwaria urongo ya kuga Jose kuri mwanka jwa 2015 wakiri na musitirie uturo kesi iria Joseph Mithika Giteme athitangiri nayo specific kuri gitariti orongo hendaga ngwate kuri tariki 17 cia mweri okenda the year 2015 ejaringa ripoti kwa polisi aja Maua auga nkuga nkamuraga turi Maua Methodist Hospital nayo that was on 17th. On the 18th of the following day ni abangite gutuma antu baidia gwakwa na ibetire baidia gwakwa na ndi abangite kuringa ripoti mbikwendene baithagia gwakwa ndendene. Unfortunately for him ndari ngogene nyeri igwatene na munda ndi 1% nonto ujo kuona leja ketire ogoro tariki 17 2015 etite na njira tokumega mbene ya ntuku yirithiri wakiri yeitetie na ngari bogo
amutirima mwira gono ntuigwa chairman omwiriga jo antu ambu ina igwa kugira bange bampinga mundene umenyere oturo bwaku udomo itakuborisha susho ora gwitawa alinga riboti aria kaire gukurikana mwankene jujwa kura kwa banjose nore wakiri mbogo onokere ciarira nyuma ya kurathwa na risasi ni antu bati kumenyekana. Ikarika ale gutekwa kwa banjose kuritarirwa ngari muthimba jwa Subaru ya ngireni onekanire ikirutharutha o mianja iji kwe ngari yeyire irieto na neyire mwanka ngetine kwakwa na ekwe ya indari ngetine ndekuiba ngari yete beteta kurura ngeti ndatirima ingari ngeni na ngari u ekwe yekatesoka etaukumira musie na ne atorere yeta katauni kaugarerie kweto au athimba katauni au ne ndamira kinyange royene soga yaitia renge yenda marenge yaitia renge monka gariba thimba au bamberia kulalamika nontu ngari une aringe ni methone na batamemenya na ikurungama mwikano na ijo mwako jumwe jwa aria achaina bakaira askari mukaria agwito musio na aborire ni bao baimenyithania ta askari bagikundi ja Flying Squad kuma mushine omeru baringo gine na Jose akomenyithwa Nteto yunetre mwanka gituone kia polisi kia mawa kuringa riboti ya ikarika riu askari una atorire saitine kwamba ati msuri na atirimanira neo iteti ya miromia na nareria na antu bau bari kuo na bamwira ni operation bari Jose na ringire nya thimo mawa au ngari uwe au nontu bari potira yelesere askari nontu na mwelesere na niko atwekire ngari u yawe yasoa nero itia mawete oye umbi na ndike statement nontu bastorera yagarikire kusungare unate ate yawe na rwaria ruraro wari oro kiene ya kumania u na iberuo bwa ate iterio tuko lakini narokera royo ne rwawe rwayo kwenjuma tariki 17 eta kwa CID mawa no yera umbi na ndika statement kuri mwankene jwangiri jire na mirongo iri taju 2020 Joseph Giteme na retro gitone kya polisi kya maua kuringa riboti ati uturo bwawe buri gwatine bunene na bamweba askari baria aringia riboti baririkana ni ba usunkuni tawenjwe na ungi njuguna sio alipigia Joseph simu akampea that information Joseph na yeye after kudoubt hiyo information vile amepewa akapigia Disayo maua na Disayo akapeana askari wawili ndio wafuatilie hiyo gari na wajue watu walikuwa na hiyo gari walikuwa kina nani. Askari wenye walipewa hiyo jukumu na Disayo ni Joe na Juguna. Kisunsine kebiri kerugono ru tukaithurania atia askari bau bairi nabo bathithirie Dennis Mugendi, Weru TV, mushine o maua, kaunti ya Meru. Akristo bakanisa ya Mweru andine ya Nkomo tigani ya West ni bathithietie maandamano bagichwa machokio kumakire atongeria komania na intobia kanisa abiria biaikiriwe kwa polisi bikirikana ni bya wamba kuringana na Akristo bariuga jau ni mateta jomwe uria umagarukirwe kanisa eneje na auga intobi ukabia yirwe. Brian Kimathi ari na ripoti hii. Kwa imani yote yawezekana, kwa imani yote yawezekana, kwa imani yote yawezekana. Ni
Nea Kristo ba kanisa ya Sayuni Ministries kuma Mweru wa dini ya Nkomo Tigania West basi umeretia na mudhuro jo monene bakithithia maandamano ja kumeneria OCPD wa guntuku bakiuga mutumiria wari kanisa neka uno kumenyeka na mbere kuja na Boris na kuthukinto bia ndwimbo biero kabiji na ninto bia kanisa bira kanisa tugurite na njira ya uguritanĩria twicanga mbeca tukanenkera pastora reforma ageta akagura akeja na into bira ende bia yabia gwatwa na bie kugwatwa onto abikwa koti bia urdwa ne ospindri na ndio mushirika wa kanisa ibeyera bandomba ntwa weka into na into indabekire nyumentu ko ithano pastor Mwendwa nejere kweja na yoko gokwa are yara ugwa into bine kabiji bikaitha gokwa into bibi ordinary tara kanisa Mwendwa na yere into bia wato no CS into bi ko CS bado na baba ko CS to ta ko CS into kumbe ibi ikiro ko spindri Nkoroki bagitariria jamoja mathina jara bagukurukira untu bwa kwaga interview thionde kanisa ana bondi bara kumira na ibara orere no ndo tinto bia kuina into ibia orere ana bare batirimito ambeto kuringa ana bate umeria manto ato empe nini kanisa enjerene na university ana university bako ya kanisa ene bado torenda into bia to bichoka Mweru anda into bia to biriliso kuma na ubire no ndo kanisa ete kuendelea boga kinya ana bara ba ku batera nya kanisa nandi kiuria kiao kiri niki gitumi into bia biekitwo gwa kagitaga kanene na gutita gari ringira gisheria rirathukua kwenda kumenya kithira ka into bira biari bia kuija kana ne atebi karakari no nto into biomba kuondwa mweri yomo yuonthe ne ospindri imbi bio tumarega wiki into bia tukoti njanji ato amwera kesi na njanji ato amwera kesi pia tueka bia pasta tunenkere pasta yero na makosa onto boto kire into bia to itauri onte into mweri yomo bagete into makosa onto batu para watu chokeri beiki ekoti tugambe atwere ina into aguraye we ngwa kansene kethaga itambe tewe ngwa tumami batwe na kerero aria rwetu na OCPD wa Tigania West akiuga unchunkuni ni bwenderete kiripota la Weru TV kuma Tigania Mbita Brian Kimathi. University Nthiguru nĩ ĩciũrĩtio kũinyiria mibango ya onjorithia no njuthi janjire mwe ya gutegera ũgarũrũku bwa rĩera na kũmbithia kinya wĩtina mbere. PS wa mito gitonga Mugambi akiaria ndene ya University ya Meru kiri uruguria bwa ithano bwa kigomano ndene ya University ije na ugĩte ũgarũrũku bwa rĩera nĩ buringithĩtio na inya mũno mantu mwanya mwanya tauria John Thiga gutarĩria. Cukuru ma universities bauretwo tigira ibawikira mantu megene na research na kinya mantu ma innovation kenda gutetheria mantu megene na gucenjia kolera kura kwithirita gwicenjia mono kibura Nthiguru kugaruka na Nteto kuringana na PS wa mantu ma mito ga Nthiguru nwe gitonga Mugambi na ara gitonga kiaria kiri University ya Meru kiri kiatho kia bitano kia Meru University of Science and Technology International Conference augite onto bugatetheria bunene Nthiguru ino kuthiania na bura mucenjeri ukari. Why are we doing this research? Let's be guided by a problem that we want to solve for our people. And as we do this, as we do the research also, let's carry out innovation, let's incubate, and let us commercialize. But it's not the university that is going to commercialize. We need to build partnerships. We need to look at the whole value chain. How are we going to have it replicated so that it can give value to our people? We killed our pan paper because of lack of materials. They cannot operate. The other day we wanted to operate it. I got 15 court orders from Kenyans. But they were being sponsored by the people who are importing papers in this country. Akiaria kiathoni weke Vice Chancellor wa University wa Meru no Professor Romana Zodhiambo aliwa University ya Meru ni kirete bunene manto mamegenie na innovation na kakinya research. The theme of this year's conference, Reimagining Tomorrow, Interdisciplinary Solutions for a Resilient and Sustainable Global Future, is both timely and compelling. We live in a world characterized by rapid technological change, characterized by climate uncertainty, characterized by food insecurity, health challenges, and evolving economic realities. This university will remain committed to strengthening research, innovations, entrepreneurship, and strategic partnership. We continue to invest in research capacity, postgraduate education,
technology transfer and collaborative initiative. Miariano ya Profesa Odhiambo ni weto mbaru mukarigito wa mbundi ya University ya Meru na Profesa James Kanya. As a science and technology institution, Meru University recognizes its role that extends beyond teaching. The University Council remains fully committed to supporting research excellence by creating an enabling environment where innovation can thrive. We are particularly keen on promoting interdisciplinary collaborations because the challenges of our time, which includes climate change, food security, environmental conservation, health, digital transformation, and sustainable development cannot be solved by a single discipline. Kiripota na Nteto Weru kuma University ya Meru Nteto Ncheru mbeta wa John Thega. MCA wa Ndia Utawala Patrick Karani na rigetewe gutumira bunduki. Karani akiaria nyuma ya gwikirwa mpini ariuga kinya iria atumagirwa ni akaria bawe na nigitiri license. MCA nkuruki na amenerete Rais William Ruto ni gutumira inya yawe kunyamaria siasa barani ya chore bakiama kia DCP. Anthony Kathenya no gututarire rugono ruru. Thaa tunyume ya kurekero ni koti ya Kaawa, MCA wa Ndia Utawala mji munene Nairobi Patrick Karani leo ni omirite kuminilia Rais William Ruto nonto bwakira kuga nigwitithe na mbere mutugo aleganaga nau kuma kethirikari mbetoku wa gutumira gitengo kia DCI kwangaikia ndo bae bagi siasa. Actually inkwenda kuririkania President Ruto that eromba kura nageretie kuga noronta DCI kenoti akiuga na gutumirwa wei. It has come now that Ruto wengo na ndino gutumira DCI wei. Kulingana na Karani, kugota kwa ni DCI gutaumanite no kuna bunduki endi ni siasa ya Rais William Ruto kwangaikia tongole balaba kugwata mbaru mutongore kema kia DCP Rigathi Gachagua na balaba kulegana no tongole bwae. Injere mwe ya thirikari eze ya William Ruto ya kugeria kuinyeria antu baria bakuregana na mantu ja utongeria bwa thirikari we boria bukumbe kuinyeria bukwithira bukinyeria a Kenya. MCA Patrick Karani akiuga we atatumagira bunduki no imwe na ile la wetagwa ni DCI ni jaigwe karia bae na jonde jina barwa jorutingoge. Onija mheshimiwa Karani I don't operate firearm na bunduki uirerekana yu siraso wagwa sikira uitira incensed poni urongo nontu security bako barato derabo they are all incensed. Amwe no gukerani na wite guteko dietero no gweko ukabekiro gwa kiri moronto wa gutigira Ruto ni akwebo bisi ni kithurano ni todiete. Wewe Ruto, you are one-term president and no amount of intimidation that is going to cow us. We are going to make sure we are going to take you to Sugoi come August tariki 10 August next year. This is political witch hunt. Tuko na serikali inakaa ya Mobutu Sese Seko ambayo kuna Kasongo anafikiria wanaweza kushika watu kiholela wakitumia mapolisi na kitengo cha sheria kuhangaisha watu wa DCP. Ulisema hautatumia DCI kufanya siasa yako, utatumia wanasiasa, utawachia DCI kazi ya ulinzi. Lakini ulipreach water na saizi wewe unakunywa wine. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Just azima Rutere rwa Nyambene niwe kabuchiano retia chiari gutumira kagita gakari tobari rutha rukai kwaraniria nabo ariuga ni babatikwe wa mwerekera jerejo batere hudingatera bari chukuru kwebana na modhuka ngejereja gukujirwa. Duncan Mwathi ari na reporting kuruki. Just azima oreka buchiori mukaririgite warimu na kiama kia natembranchi ya Nyambene na rombete aciari gukarandeguru na kagita kakarutha rominditam na kubarutana mituwe miega na borapa bateri kuigwa bekara maskuru na mbere aciari betu nabo lai anabao betete kwithwa bai micie muno ba secondary para sukuru nyingi sana in Kenya
kana cia nthiguru yetu ya Kenya ciumbite kwithirwa ikithwa ibange bakorwanga bioni bya masukuru tukua kinya bwa ciari riu ana bakuya micie o mucie na wikanya ka wari na mwana owe kaitene kani ka ni itara wichokera twinde rira sukuru iko yani muciari wikirwa sara rira sukuru iko yani kinya kana kara kanini katra muciari ka wikirwa sara nontu akenda kwa muciari o sukuru ira rira sukuru iko yakaneka umizwa kinya atuli bakwana sara nontu kwi barabara tangu masukuru yara Nkoroki na ugite arimu ibagititwo mishara yintukira arimu batakenerete haraugite akathi na mbere kwigwa kibathetera gutigira mishara eno iguchokwa ta gwithire turaukirire kutirimana na news cia kwithirwa payslip cietu iti mbeca na itakinyarira ria kuongerwa ritakinyarira twatera kwithirwa twina increments therefore imakosa sana na as KNUT ituraumbire kwaranĩria na TSC na already ndwarira ni wita na mbere uine bwako ndio mbekorania na Secretary General wetu wa Kenya National Union of Teachers brother Henry Collins Oyu ura mwandikira munene wa Kenya nzima akirikiria nugitoka kwigwithania cia kimitambo hibabatiri ko beshuguri karaka nuntu botarimu batietegeria kugitwa mishara kou antu au already twinde turatani bonde itukureana na Nteto eu na our Secretary General ituwetikia KAARIA na mbeca iria ikaomba chokwa na itukwira buru our employer Teacher Service Commission stop this monkey business hii makosa kuita ntu mbeca ro kathwania na wathaka kurani na computer error explain properly we know nkiripotera Weru TV gicigo mbunge kiegembe Central mbeta wa Duncan Mwathi MCA wa Abothuguchi Central Douglas Mutea augite kiume kithiru kiama ya Roje ya Water Resources Authority ni endekithirie mundaja Ruire gukarua kithirikari amona bona augite akariba Abothuguchi Central baraba tumagira antwaja ni bareganite na endekithirire Mutea na ithurite guntu guko ni gukuguna akari nkuruki ya 10,000 bare bari magamatuma tauria mutugikare ya gutariri akialia MCA wa Abothuguchi Central Douglas Mutea na ugite kiumia kithiruru angirwa Roje ne bejete na endekithira kujukia na ukaria rimba ria Rorie na aria bamwe bakari bandaga kimera kia matuma mono ba ekuru na kiuga kariba une bareganire na endekithia riu bakwa gute murande jothithe kantone au jumba kubaguna taurimi bora bathithagia kuni onto ne rimba rikamatete nkuruki ya karingirie 10 ituombere gukurukia na kauli moja tutikwenda Rorie rwa a protected area no ntu area ria Rorie ni oba mambetu batwire guchwabia kuria ni ethomithitie ana betu bantura Abothuguchi bara baingi twine kurwa around 10,000 ekuru bara bomba kwithwa bere ma ara Rorie na Rorie o ukweli ni economic importance ke area yetu ya Abothuguchi itwareganire na mantu jau na tuga Rorie rwa protected antu beto bakomba kwithwa bakiro bebere na mantu jangi lakini turaugire ekuru betu ibendre kuritango gino utikingi tumba kuewa ndene Rorie kiumba gutethia akariba Rorie so kana amambara bare maruria ara na DMC Mutea uga kariba rombere akebonwe ntaire njega ciago karia rimba riu kenda bakaguneka nkuruki na kiuga ukeja gutwika nkiama ya Roje nendamba kwenda gwaka aruge batigwa kwa mwitone ruguru kendeka gunanto bainge barabara ruterwa bogaiti rombere ku direct barabo tumira fertilizers ria bakulima tomba kubera bagatumira baraba andite mibao na rutero Rorie bakaanda at least nikenda Rorie ro tomba kwithwa twikaraia batu tuyene kwina iguru na ara mwitone kwina nangi bomba kwithithia dams ira chikoba kwithwa cietethia akariba na bogaiti kinya ndoje chondira ciumite ke ministry kinye ndojire kuma kiremene chumba kwithwa chige kwe nyamo chithirwe dam na iguru tomba kwithwa tugita Roje ka twita Roje ro ruinge from one source ni migambo RMC Mutea tendera kuthiurungite gutega mirandi ya cibitari ya Kariene nyweri na mugambo ne akiuga ni cireketie gwakwa kiria kikwenda ni kuruguro na kwewa ritingo gibogima kenda bakareto tungata kwina mukari kiripotera Nteto cia Weru ria kwarietwa ni mutuge kare
CEO wa mbundi ya gutegera wagiru na mwatho Janchobi na chiumiritie na kwendekithia nthinje ya Nchobi ndegeni watho nyuma ya kuongereka aja kaunti ya Meru kugitwa umweje itera mbithukiro cha maitha. Muthuri Muriuki ari na Nteto tariria. Afisa mno kurungamira mbundi ya Nchobi ndene ya kaunti ya Meru no gitonga kubu augete na mantu ya Nchobi ndegeni watho jibiri kurwa najo wajaure mantu ya wa ng'ombe bukurwa nabu. Because the new county commission also iturari nwenda mwira the major banning issue a Meru County. As long as aitako mbadi triri bwa Nyambene region. Aitako mbadi triri wamba ng'ombe na wamba bandithia. Nitutako kinyanyu mwera kinyanyo illicit burial na tradition bia ora utako mbadi triri. Kinyanyo it's one of the biggest men anzire kwa affect atoba Meru. Augete thine cha Nchobi thwe kingia nonto kwina mabisa ba thirikari bagwetikiro ntupo bwita na mbere. Waurambua akairi national government is there to be blamed, especially the chief and the assistant chief. Nchobi omba kurua at sub-location level, assistant chief atisi, assistant chief ise nyumbe muntu yora wise mwiri waku nyumba si anto bonde baba within the sub-location. Utiribu Nchobi omba at the location level na chief haikuwa. Okay, ona kuntukura Nchobi remerete muno ninara ma chief batikwenda kurutangu iyo bakwenda kuyuka chembetsa na nandi baketho bagitikaniria nikenda gutigira ati muntu onde akuwata mukondo jwawe nikenda kurathineji. The county commissioner is a new person tukare then when a county commander we agree na to enter into an agreement. Okay, ya kwetho ani illicit burial SMB hao bwana county commissioner, wewe sasa ndio uko na shida, deal with your chief and the assistant chief. Kama na mimi ni watu wangu, kama kuna mahali watu wangu naye kama hii ya ntoya hii tunayetikiri ni oma Antonia licensing keko ya kudha ni okuriwa ita ni kasoro na wewe bwana akubu sio walika mbodi deal na officers wako. Okay, akudha ni polisi ni kuretro ni yomba ku prosecute antu banu to polisi ni ina mandatory ya kuandika charge sheet kenda mtu aba ku kotini kedhiba na bakuya na ukumona bakara uke mtu kotini aina illicit burial bwana county commander sasa na wewe beba msalaba deal with your rogue officers. Akiunya kotini na mwangabe etikanirie antura bagwata thineji bakuringo baini eguru ora batachoka kuruga Nchobi kairi with the county commission as the sub our county security committee. Now we address this issue. Nyayo came a magistrate and the chief magistrate and the judges. Kera no nto baba baingi beta bakaruga Nchobi muntu akwande ndu kotini ndaita kotini ndeta ngaringo faini mana 5 ngambita ngaringo faini mana 5 nteno anabuto ya tore alcobondi batu na nto national government we nto na to destroy no nto you are having an illegal manufacturer kana an illegal industry tukethani nto bila bi utetheri juri yesu utetha chikuruga Nchobi tukaitanga to akukripo economically nto akwata na bibi nto kwendi kotini waita lokelo na shilingi 500 kana ngiri imwe ni bika irio ya kuendelea na Nchobi. Muthuri Muriuki, Weru TV, Mutirijo Kangangi. Wendia na uguri ureteri ni Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru. Na kiri Nteto chia biashara arimi baikuachie kumakatheri ni bagutumira njira injeru chia kwendi kuachie Antwa Muturu. Arimi bani bakuria mutaratara jo kwa mbararua na aria nkuruki bakuromba thirikari gutigira kwina mbegu injega kenda bona maketha jagirite riboti dhuraniri ni Muthuri Muriuki. Imbara bari mai kwachi kumantreja katheri ni bari imbara bachirete amwe imekutha bamukirite maritano na kugati bagakanchuku imwe ireke batethere kwendi kwachi biao bari amwe. Itwetherete twina changamoto nyingi especially rira muntu arima ikwachie na tekomenya na aria akendia na ikio gitumi batweja arimi bakatheri tumbite kugwatana amwe tukwenda nae kwambiria wendia bo ikwachie temerwa ke lakini turenda kuthithia wendia bo ikwachie kwenda ya nthiguru yonthe na kinya Murungu ateithia tomba kumara o menthiguru no bwega na ojo kuona nyuma yetu imbugire twina diffuse store na aria currently to organize ikwachi bietu twaketha antu amu tweka ikwachi biawe na uo tukareta aja ujo amwe tukomba kubieka tweterete thoko ibuja arafu tumba kuija kwendia turi amwe kitumika kwija amwe kwao kinyani kutigira ati kwendi kwachi guku koti utumira mituru iri ne kiro araba ugite nandi iba kuguneka nkuruki kagite karaba kwendi kwachi biao na kiro nkurukiro bare na yako nyuma pia mituru no ndubu bumbikite no ndubu kutha bare amwe kure andu beja gutugurira from outside na ba tugurira ikwachi bige kairwa ikwachi kunia ge kairwa nyomwera
nkunia ene mono murimi akona baita no ndona ndi ukiendagia kilo tija uri okwendia muturu jote na kithimi ambaye bamwe barekaire inya muturu jo ande kilos no kagurira mbecha inkai sana muno twira arimi betu ni bwega na ndi gutonya gi cooperative society nikenda tumba kuthurania warura tukurima turi amwe na twendia turi amwe nikenda tukendia na bei njaga na tukendia volume nyingi ya waru riu niro murimi akenderea gutetheka nkuruki bamwe baritani baria bethe bakebitana gukurukira thirikari ya kaunti Meru baugite nandi ndurire katheri ikethwe kionereria nene Meru kore kwa jibiri kuremwa gwikwa na kinya kwendwa. Since we have model village with Kateri village, we are training them. Then later, if this area is become a high quality potato production area, I expect that neighboring village will join this village. Yeah. Muthuri Muriuki, Weru TV, Mutiriro Kangangi.